پشتی عێریشە داعشێ لەسەر دەڤەرا شنگالێ کوردن ڕۆژاوای کوردستانê bi alîkariyê xwe niştîmanî û netewî dirabin. Ji bo vê jî ji roja yekem ve Parta Demokratîk Kurdistanê Sûriya bi hilmeteka alîkarî û serdana van penaberan hat kirin. Ji belî wê jî evketa roja dewem de ku alîkariya guhastina van kesan tê pêke anîn. Hejmarek mezin ji trombêlên piçûçk û mezin kom dibin li bajarê Girkêlekê. Ê ku hatin ji bajarê Qamişlo Dêrikê terbestbiyê çil axa bi bengewaziya Parta Demokratîk Kurdistanê Sûriya û bi alîkariya hemî kesên welatparêz خودی ترومبیل گوهستنا وان کسان تکرن جشنگالی تاباشوری کردستانی. ایرو ام گروپک سیاره معنینا تقریبا دور 20 سیاره اشقامش لو تربسبیه و تقریبا دور 20 سیاره که جکویج منطقه جرخه دیرکه و معبده و گرکیله و ورنج بگو ام برای خو بدن رخه پنابره می ایزیدی ام وابگهنا کردستانی. اف کاری هنی که ام بناو پارتی دموکراتیک کردستان سوریا رابونه ام پیات نکرفاندن گو ام کاربن تشتکی بکن جبو و پنابره هنی که. وك تدبيني اف سياره منطقه قامشلو وتربسبينه وسياره دي جي كي انها ساعات يقرك لفي دريبن ويج الي ديركي وانا كيبن وقت منظمه بارتي الكي لجيج دستيكا كشبرا برادري شنغالي ما خو اماده كريو حمو اشكال ورنجي والي كاي مقدمان اوفيج فارنج حوانا وانا وبهيب طلب هوالي خو حمو خصنا استنفار طرنبيله بقلابه بحمو يعني جهنداي حتى بقدر مقطوعه اموال شين بس برنجكي بيجو خياب ايمانج يعني ام مشارك زوجة عول ام من المشارك وتشتاج مولا متخصص ام ميدانيا صار عرضينا وام تشغلنش پشتی قدغەکردنا ئالیکاریên mirovî derheqê encûmenên niştîmanî Kurd li bajarê Girkêlekê partiyên siyasî berdewam in bi alîkariyê xwe yê netewî beramberî penaberê Şingalê. Nayê diyarkirin van alîkariyên ji aliyê encûmenên niştîmanî Kurd re li bajarê Girkêlekê û partiyên siyasî nayê gotinê û bi arkê xwe yê netewî narabin. Bersanexseyên Televizyona Ark Girkêlekê.